asik 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 ho 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 ayo yo wong bagus aja asiron longson gading tresno lanangan asmara gawe sengoroso nambahi ati rego jiwa sikat kan mas tentrem atimu lagune wis deh. Aku nyanyi apa Rika? Nyanyi apa? Oh, apa maning? Rasanya kon loro. Mending ngerasa jujur lah ya. Iya aja. Ya apa? Ya ya. Oke, mau Ibu. lagu dangdut apa gimana? Pondok Asmoro. Kamu ada nggak Pondok Asmoro? Pondok Asmoro ada enggak ya? Pondok Asmoro apa Bu? Gubuk Asmoro mbok. Gubuk Asmoro kali. Aduh. Bahasa sing rada gaul. Hotel Asmara. Loh. Guys gaul pisan. Namanya bener dia. Pondok Asmoro betul. Pasti ibunya pernah parkir kono nggak? Parkir nang parkir tandangane. Iya. Mbak Mbak minta lagu apa coba? Ayo. Jangan ketawa. Ibu tahu Hotel Iya. Asmara? Iya. Iya. Ini kan bahasa versi Iya. milenial. Milenial. Iya, milenial. Iya. Lagi nak. Zamannya Mama Party ya nang gubuk lah ya kan. Sapa? Lah. Kan apa kir pawon. Iya. Ya wis ngene iki kanggo mamake ya. Iya. Gubuk Asmoro. Maka ayo sopote. Is oh. Os. Halus. Iyo. Yes. Esot. Hae. Lewat aku Asik. Kelingan. Yuk. Biyen tak ngelirik. Meneng cekak apa tulisan warna abang Gubuk Asmoro biyen kae nggo andum tresno ning cagak kebak tulisan Oke, mangga. Ayo Bu joget. Mangga. Iya. Jangan malu-malu, jangan di sini-sini ya. Madep mlebu YouTube Putra Bungsu kae jan. Ngene yo. Mlebu YouTube kae. Iya. Tipine nang kana tipine gue
tipine nang burine Bunda. Ya jadi kayak keton kanune putra Bu. Kan keton kan Mas. Iya. Iya. Lanjut. Ya, cawatan. Catatan sajroning ati datan luntur saya merakati aku kowe dadi garwa amarga leren ning gubuk asmara. Ayo yo bersama di lapangan musik dan didukung aduh ABS 84 ayo 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 Mbak Parti asik tanpa bantal tanpa kloso abot-abote ning gubuk asmara jam ada jangan ini dulu belum selesai anu disambung semending disambung iya tenang Banyuwangi aja ya Gerajakan Banyuwangi tungguin ya tenang kan di sini dulu nemenin Inyong nemenin Inyong iya cetatan sakuni saya apa lagi Gerajakan Banyuwangi. Jangan pergi siapa, dulu Bunda namanya Bunda sinten niki nggih Bunda Gemi berarti gemi banget iya gemi banget iya makanya nanti tekan Banyuwangi monggo pergi ayo tak badiri ayo yang lain ditunggu ayo itu Mbak Parlia Mbak Parlia dipersiapkan dulu lagunya ayo ayo kita joget bersama-sama wong hiburan gosok sampean ayo masih dengan labokan musik Gerajakan Banyuwangi ayo Mbak ayo Bunda Gemi lagunya ya arep dituker yes tenang bae gak usah dituker lah Bun iya Gerajakan Banyuwangi Bunda Gemi 5 Bunda bisa nyanyi? Ayo Bunda nyanyi. Apa-apa Bun? Apa mau nembang?
Iya. Nggak apa-apa ada tagnya kok. Ada tag di sini, tenang aja. Sekarang udah zamannya canggih, nggak bisa ada tag. Mau Iya. coba nggak apa-apa? Iya. Nggak. Ayo ditunggu lainnya. Ya. Siap, oke. Wasik. Oi, guys. Tapi mau ikut ayo. Iyo iyo wai, haya iyo. Is. Ayo, Bude. Ayo, arenyong aja sini sini. Ayo, monggo. Ayo. Is. Jangan Banyuwangi. Raino wangi sing tau sepi. Iyo iyo wai. Iyo iyo wai. Landang watonan nekani bisa ngangati susah Aseyo. lungguh ning pasir-pasiran sembur-semburan meno-meno sesliweran lanang wadon uber-uberan. Ayo adiknya joget. Gending tangan ning pinggiran pinggir pasisir bisik-bisik nakih janji sir-siran nambi gendingan gending asli Banyuwangian kerojakan Banyuwangi sing tau sepi lanang watonan nekani ngelangake susah hati. Oi, oi, oi. Hae, hae. Hae, hae. Iyo, iyo, wai. Hai, ya, iyo. Kerojokan Banyuwangi Raino wengi sing tau sepi lanang watonan nekani ngilangake susah hati. Lungguh ning pasir-pasiran sembur-semburan dongang
urip bareng ya wae sir-siran ambi kendingan kending asli Banyuwangian Perojokan Banyuwangi Raino wangi Sekawa sepi Lanang watonan nekani Ngelangake susah ngerti iya lagu garap brajagan bae iya ya ya wis Iya, Bunda Mas, makasih. makasih Bunga Bunda Gemi surganya. iya dan Mau nambah lagi nggak lagunya? mau nambah lagi ayo Ya buat Mbak Bunda Parlia Parlia. ayo Mbak Parlia ayo diantar ayo Emang harus Tanggung jawab, digeret. iya geret bae geret anggar rawane kotak Aja bopong pura-pura. nang inyong iya anggar ya ayo Nggak denger, ayo. Iya, ayo ayo lagu Iya, apa Balia, No, Balia iya. iki Mas. Balia heeh sing di kawasan Bintaro iki Buat Balia. ayo Lagunya apa? Jambu alas. ayo jambu alas jambu alas oh perahu Oh, layar perahu iya wis layar. ora apa-apa iya Iya, nggak apa-apa perahu layar. Ya, karo bestine ya nyanyi iya bestine kudu nek par karo iya Emang wis pegatan nyong sih. Karo kiye kok Oh. tuh ketemu. oh iya 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 Barangkali kalau hari ini di sawer nanti kita sulatur. Oke. Mi. Dengan jandang aja lala loh, tuli loh, nembok lah. Wong Lagunya apa loro garak isi. yuk? Temenan tak naik sing siki apa ben melu? Iya. Apa bokong semok? Lah, loh priwe? loh Ini jaluknya apa Jel? Rika jaluknya apa? Sing biasa Rika biasa. Pokoknya Ria. Ya. Mikir Mana lah? disepot dul lah, disepot disit ki ya Parlia ora disepot kowe lho. Oh, pilih kasih, ora apa-apa. Ki lagune apa Ah, iya. disit lagune Oh, iya, apa Lia. Ini kan ki wis ganti jeneng saru lah. Oh, iya. Wis ganti jeneng kon Ganti dadak. jeneng Orang Lia. ngerti kita ganti jeneng nang Iya, luar sangat. pulau. Lah, Is. Bojo loro. Lah, Bocang gunung, Parsina apa? Jalungan, Sragenan, bubar apa kepriwe? Semuane. semuanya. Bocang gunung tuh, calungan Kakang Agus. Nah, ki arep mengenang masa lalu, pernah lengger nang Kedung Pringin Gunung Tugel ki Iya. lengger ki. Darane player Agus disit. Las kena ki iki. Heeh, lagune Bocang Gunung kok Teluk Bayur. Kawus. Heeh, kayak ku biasa. Ayo. Oke, ditunggu Udah yang nyanyi, lainnya. ini. Pasukan batik jangan lupa dipersiapkan dulu. Di sini biar ke syuting. Sini Mas. Asal. Indal indul indal indul. Ayo. Jenengku bocah gunung
Sherlock disit gue lagune. Ayo sambung lah. Monggo. Apa kowe Ra kelingan Lanjutnya, apa kowe kelingan tekan ning omahku ora susah pada lelungku apa maning ke pumpu ngasih nang kene aja dia 4 lagunya apa lagi lagunipun Bocang Gunung. Bocang Gunung apa Bocang Kota sih kita dadine ya. Bocang Kota. Ya gimana sih ngendangi sono lagune Istri Setia karo kopi lembada ya no. Lagune apa sing ana njaluk dalam? Oke, ya salam sayang, salam rindu, salam sayang di sawerannya ditunggu. Oke. Buat Om Barakudanya ya. Apa? Lagu sing jagung nang balik Oh iya, kepriben Mbak Parlia. Jagung nang balik. Mbak Parlia, Mbak Lia lah kelalen Mbak. Lagunya apa? Kembang rawe jagung nang Kembang balik. rawe. Yang gereja ki ya. Sing gatel Dul, kembang rawe dul. Ya Iya, Cak. wis. Iya. Aja kiri balik ngomong. Aja. Nun. Versinya apa ke Mbak Lia? Ah melu bae apa-apa melu bae. Ngortek gawang nyong melu. Melu. Mengko ditunggu ya. Gawang nyong jare melu. Disiap nabaen bunga-bunga surga Iya. nanti. Dikasih ya. Lah ya iya. Oke, yang lainnya ditunggu. Iya, modang dutan oke. Iya. Ki Mbak Lia jare kembang rawe. Iya. Ki ceritanya lagi reunian ya. Ya, Zaman samana tekan siki zaman samene. Ketemu maning iya gue. Oh, iya.
Panjang umur ya. Panjang Selalu. umur, amin. Iya. Aku ketemu Esinom, Rika ketemu tua, ketemu maning tua Rika. Si paling lenjek aja nek kowe lah. Oh iya tentu. Jan lenje pisan nek ora kok. lenje ora laris. Asayo. Monggo Bude sini joget. Ayo Bude, mriki ayo. Joget ayo. Silakan ayo. 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 Biarin dedenya di situ. Panjenengan sini. Nggo tua jiman ngene joget. Deparane napa mriku? Ayo. Asik. Caritane wong seneng tunggang sabale. Wiwitane Wiwitane aku jejer saben dinane. saya suwe. Saya suwe tangane. Asik yo. Ngomong Banjur ngomong mas, aku tresno kok. ceritane wong seneng nongkal sabale. Asabale. Wiwitane lungguh jejer saben-saben dinane. Saya suwe saben nyawang nyakel tangane. Asik yo. Banjur ngomong Kang Mas, aku tresno kowe. Asik. Nah, lati Wong seneng ngati kembang kenongo. Kembang kenongo agawe ati. ati Kembang kecubung agawe asasa bingung. kambange mawar. Kembange mawar tresnaku wis Mula-mula wong tresno ora kena nggo sembrono. Gosambrana. Ora sing Asik. kanggone para wanita. Para wanita. Wis paribasane tenimbang rame lebih bajik tapurane asal. Jos. Hei ahe, hei ahe. Asik. Selamat datang Bunda. Oke, selamat datang buat Ibu Srikandi Pawang. Asik. Saya suwi Asik, asik. Hoa, hoa. banjur ngomong. Selamat datang. Mas Kasirun. Ceritane wong seneng nunggah sabale. Wiwitane ku jejer saben-saben dinane. Saya suwe saben nyawang nyakel tangane. Banjur ngomong Mas, aku tresno kowe. Mangga Mas. Larane ngati. Asik. Sugeng rawuh Pade Kasirun. Bange mawar. Lo 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 lo. Asik. Mula-mula wong tresno ora kena nggo sembrono.
rame para wanita kambangi rame Asik. paribasane tenimbang rame wong becik tawur. Terima kasih. Oke, lagune kembang Udah? rawe. Wis. Matur nuwun. Oke, sekang ibune Mbak. bojo lorong Iya, nggih iya. gantos-gantos. Monggo. Apa? Lagunya siapaan? Bojo loro. Aduh. Kuat temen. Ajan bojo loro. Ayo, Dek Fitri, bojo loro. Ayo, supportnya. Ayo. Fitri bojo loro. Yes. Jan Polai Agus, wong bojo loro mlayune mari ngeling-eling. Kon mendem iki. ebek-ebekan apa ki? Iya ki kon mendem iki ya. Iya ki ya. Sepote kayak kue temen. Jon kaya iya. Kat mau. Iya. Iya. Dek Fitri bojo loro ayo. Asik bersama di Lapangan Musik. Selamat datang buat tamu undangan Ibu Ketua Pawang, Ibu Karni dan Pak Bude Karsini dan semuanya Mas Kasirun. Monggo. Asik. Woi, woi. Asik. Kang biru lampune disco. Asik yo. Asik. Iya. Asik. Iya. Siramu ora bisa turun. Awan ngide mikir bojo loro. Bojo sing anom anjalo disayang sing tuwa jur wega ditinggal. Ayo
Masa Oke, udah cuma lagunya satu boleh. doang. Masa bojo loro doang. doang. Oke, Oh, siap ntar ditunggu aja. gitu, Bude. Oke. Yang lainnya ditunggu. Pasukan batik silakan yo. Sini. Kayaknya wisan kan Am. Mumpung belum ini loh, bentar Kowe lagi kono yo. bae, Pit. Mas Ora apa-apa kono bae. Ah, pancen iya gue ya. Iya. Ayo, pasukan Kerja, batik. kerja. Ayo. Pasukan batik ayo, ditunggu. Ayo pasukan batik ditunggu Pasukan batik lagunya. tunggu. Oke. Terima Mas kasih. batik sing ngasih bujang. Buat ayo, para nih Fitri, para nih Kayak pasukan siapa batik. ya Om? Kasih- Kayak mandan kenal, anu kasih kataku mandan Oh kayak. iya kayak pasukan batik kayak SD siap kayak. Ayo. Kayak Om siapa sih nyengir-nyengir kayak sing Enggak lagi tahu. madang. Coba kayak Dendi kayak. Iya kayak. Oh sebotol minuman. Iya tanggung jawab pasukan batik. Sebotol minuman ayo. Oh gara-gara botol minuman. Bukan karena ada delapoka gitu jadi ada. Ayo sebotol minuman Mas, yang mana? Parani woy, parani. aduh temen Mas, mau Iya. ngene-ngene Mas. Oh. Pantesan Om kayak Om kat mau cengar-cengir bae Siapa ujarku sih siapa Jajang? ya? Kowe pinteran Kayak kok. tukang ebek Om. Oh. Siapa sih, ngerti? Pit? Siapa, Pit? Siapa Mas jenengnya Mas? Kendendang kayak. Apip, Apip. Agung ya. Oh, Agung. Apip, Mas Apip. Apip. Oh, orang kenal. Oh Sapri. Oh iya Mas Lagunya orang Sapri. Mas. Oh takut nih. Oh, gelang kalung, Win, seket ya. lagunya apa? Satu serah apa-apa. Sebotol minuman sing di anu anak sing koplo jerek. Hah? Gara-gara sebotol minuman ya, Kek? Oh iya, gara-gara sebotol minuman. Ya gue. Iya. Bunda Karni kok gerek wes apa? Ya. Hah? Asik. Iya, asik. Oke. Nopi. Ayo. Beneran ngantuk aja. Asik. Is. Ayo. Oh. Asik pasukan batik sebotol minuman bersama Kiwil. Asik. Sampai berbotol-botol. Ayo ya, pasukan batik Lebih akan muda sekarang. Yang penting minum-minuman, badan rusak karena minuman, uang habis karena minuman, akhirnya kesana sini mutan, kesana sini mutan. Badan rusak karena cinta demi kemajuan bangsa. sebotol minuman, dia jalan sempoyongan. Lebih anak muda sekarang, yang penting foto katanya.
minuman sampai berbotol-botol. Minuman jalan sempoyongan, anak muda sekarang yang penting botol adanya. Keterusan karena minuman, duit habis karena minuman, akhirnya kesana sini muter. Minum minuman, sadarlah wahai para remaja, gambarkanlah cita-cita demi kemajuan bangsa. Gara sebotol minuman dia jalan Ambil lagi dong Om. Habis. anak muda sekarang yang penting botol. Terima kasih. Lagi sebotol lagi, idih-idih apa enaknya minum sampai berbotol-botol. Gara-gara sebotol minuman dia jalan sempoyongan. Hobi anak muda sekarang yang penting botol katanya. Keringetan. Apa lagi Mas? Udah. Udah. Nah, sana patungan lagi. Oh, Nanti kesini ya. kayaknya Miki sinantengan jaluk perahu layar tapi wongnya mbuna ngendi. Kayaknya genji ke duit mending loh. Oh. Ya Oh, udah. genji ke duit. Berarti ditunggu sampai duitnya ada ya. Oh, gelang kalung. Ki CS mau apa? Oke. Ki apa maning? Gelang kalung Gelang pamundutane kalung. Mas Apip. Mas Atit, Oh, apa, oke. apa? Oh, Lagunya apa maning Arep ya? nyangoni ala. Iya, Osjon kowe. Oh. Celamitan. Apa Nyong. sunah? Inyong. Inyong kepriwen? Lagi Inyong. turun kawin kayak Inyong gitu. kepriwen? Inyong. Rika ya ora. Nyong ora ya jan. Ses. Pancen wong ala ya alan bae ya lho. Jan kapanane ya lho. Terima kasih. Aduh Sari Susanto. Terima kasih. Lancar-lancar ya, sehat-sehat ya. Oke, thank you. Cek. Oh. Ini gelang Iya, kalung apa gelang dudane kalung. di situ ya monggo. Non. Gelang kalung Iya, gelang kalung di situ apa pripun? ya wis. Gelang kalung di situ. Gelang kalung disit versinya Oke. apa seraginan ben ya? Ya iya. Ya wis lah aja. Engkau ditunggu jangan pulang dulu biar Iya. aku tak sengaja tarik ulur biar nggak pulang-pulang. Betul. Pinter. Nah, nanti kalau aku lupa harus disawer lagi. Buat Satu peringatan. perjuangan gitu ya. Kur bebas lulusnya sing lulus. Kagak Mas Apit monggo. Masih. Apit ya, sabar ya. Gelang kalung disit ya. Apa Mas? Bisik-bisik nang mburi sini joge. Gelang kalung. Ayo ayo ay.
Hae. Iyo iyo wae. Ya. Ajak-ajakin Iya Sulayang pan. Bukla. Anu kepriwen sih? Buka ya. Berarti sentimen ya Gus ya. Sentimen. Kapanane Gus nggih Gus. Pokoknya dinasti ki Agus kena juragan pokoknya dewek manut. Iya, Gus. manut ben ya. Aku nih kesalahan kita. Iya. Asik. Hati saksi. Monggo, Pade Narto, ayo, asik, asik, Mas Apip ditunggu saya. lumayan berkeringat ini. Kenceng. Aso, iya. Aku sudah ngos-ngosan. Wes ya. Kalang-kalong hati saksi. Jan kayonge. Ayo Mas Darin ayo. Kudu iya. Kayak detilike maringan nah kayak mburi. Kayak karo de sembur. Nah. Ya ki ana lagonan ki. Lagu apa meniki Mas siapa sing request? Oh Duda Harapan. Mbak Parti. Ya? Duda Harapan aja. Oh, nek masalah duda mah ayo. Jan mriki iki kowe kok ngomong duda, semangate pisan iki lho. Nyurung duda ki. Sing penting duda temenan kan. Nah, jan sokane. Yang mana yang punya duda? Yang punya Duda Harapan siapa? Ayo. Fitri tadi ya? Jawab. Mbak Lia.
Mbak Lia. Oh, iya. Di harapan aja. Kan. Temenin aku yuk joget. Kalau nggak salah nyanyi joget aja. Oh di sini aja. Oke. Mbak Lia mau situ nggak? Lah cocok. Iya, emang musiknya labu di situ terus baliannya nyusul. Loh iya. Ayo. Ya Dudaraban. Dudaraban dari Mbak Lia ya. Lanjut Jayanti. Lanjut Jayanti. Dados. Iya lagunya. Yang ini tuan rumah juga dari Jawa Barat juga dari loh. Jawa Iya. Barat, Bapaknya iya. dari Sampang. Iya. Alon yes, tenang bae. Ser ya. Dudaraban 12 Jayanti ya. Iya. Oh Jayanto. Iya. Iya. Nek awan Jayanto. Iya. 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 Ayo buat Mbak Lia. Asik, ayo Mbak Lia ayo. Yang punya Ayo. hajat joget sini. Asik. Dudaraban. Asik. Ah. Ih. Is. Hae. Asik. Cukup sepisan gak Asik. Ayo, pasukan batik silan, ayo. Mas Kriwil. Ayo kan. Janji kawinan nyatane sampeyan cuma bohongan. Yo.
sudah. Apalagi Oke, nambah lagi nggak? Daraban ini lagu terakhir buat sesi siang. Nanti Oh, iya, lanjut lagi malam. Mas. Katanya mau ini Jayanti tadi. Oh iya. Jayanto. Ya, Jayanto Ayo. Pak Jayanti kita bareng-bareng. Lagu penutup buat siang ini. Nanti dilanjut nanti malam, ayo. Joget semuanya. Asik. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ajak ya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Asik. Aku buri. Oh, 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 oh. Si Purik Asik. Surya Yuk. pamit. Hujan letih ngaderiti. Kalau pipating dari sisi basi Srijayanti. Mangsa sarep ngaredatan di barengan gigilan angin letih kating sari sisi basir si Jayanti Jayanti aetno janji pasiti tinggi pakai rasa cinta Jayanti karo dua sisi basir si Jayanti Wanci Purik Surya re pamit hujan letih ingin berbagi goleban sisi basir si Jayanti mangsa sarep datang di Oke. Lagu terakhir untuk sesi siang. Nanti berjumpa kembali dalam sesi malam. Oke, terima kasih buat jawabannya. Jayanti Asik. Oh, 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 oh. Oi, oi, asik. si Jayanti Jayanti. Au, 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 au. Asik bersama di Lapokan Musik. Asik. Wanci Purik Surya Ih. pamit Woi, woi, woi. hujan letih tinggilah berpating goleban si basir si Jayanti mangsa sarep ngaredatan di barengan angin letih pati sari sisi basir si Jayanti Jayanti ayo pati pasiri Asik. rasa cinta Jayanti moga loro dua
lagi lagu penutup Jayanti, nanti bisa berjumpa dalam sesi ketiga yaitu sesi malam. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.